Keseng Voice of the People's Party VPP Karajit yau MDC kalang katem lat krok ba syambor lang renja ban shimti kum Chief Executive Member CM Bathamai ka Khasi Hill Autonomous District Council ke HDC ki at phun tai ngut ki MDC Bathamai ke HDC kin bam smai ha ka ar hunyu trik jomna rempang ka badai la sha gasni ka election banjit yau CM bat yau chairman ka council kan long ha ka api pratrik jom nai rempang ka VVP kala shong jingalang kala rai banjit yau ba syambor lang renja banyakun yak election sha ka shuki CM bat yau MDC ka mau khar kontor umkra ba strong pilar kharjana banyakun yak election chairman ka council kala jitru yau MDC ka mau ti ba kenjok lang rempong banyakun yak election wai chairman ka council kala jitru yak nyungut MDC ban bat yak shuki EM jongga executive committee ki bagantup nyau ba powel soklet MDC ka paryong mau tharishan ba saibor langwar ba MDC ka mau konreu isn ai hing MDC ka umroi pan kraw khar jarin MDC ka mau karwat ai bandap lin lengdo nong laj MDC ka mliem daiti majau MDC jong kamal ki laj umkra bat ba Winston Tony langdo ubadayu MDC jong kanong thamai constituencyนี่กตาเนี่ยก็เรียกกันจงางลองกัดบางไอ้คนนี่หน่อยหนูรู้คำอ้องบางกับปลีมีหน่อยหนูรู้มารูปบ้ามันตาผมมางอ่องงานเป็นเป้าหังนี้ก็มางอ่องมันตาเนี่ยก็กินจีก็บางกับบ้ากี่หาบันจิตya ke parti jong ba ni ke parti jong ki company ka bangaju kan bas election tenga ngasokin ba mentau ba ujiet ya ke parti jengi usyania ai kan orang yang ngiat bat ke jele jengi kalong naga mentau ba kata de kam ngam syamile banu ro ngam syambi kon banu ro apa ba wa jing kersan jengi ba nong de ke parti ya kata hi ke ba ya kalian jong ngayat